ikinya kumarashike hadire thinashara na tuguthie nake all the way ginya tha inya no nitukire na live band koguo tafarira ni njega muno makiria gaikuria na njira ya gitio waranirie na ithu unyitanire na ithu no twaririe kugerera mutambo-ini witu wa kuria mwena wa Facebook Kameme TV Kenya hoto twariria hau na kwa kuria mwena wa X nakwo ni @Kameme TV Kenya na 21182 ni namba itu ya SMS na ona gukigerera namba itu ya WhatsApp nigo kongikimurika ndumiriri ciaku kahinda gatakiri kuraya no mbere ndaya gumenyithia ciĩgie females properties aria marakuhe mweke kwigwatira ngundu kuria mwena wa Gilgil no korwo gikigwatira ngundu we urenda gwakira family yaku we urenda kurima we urenda gukorwo na kuigithia handu very prime no ukorwo ugikigwatira kuria mwena wa Gilgil ni kambuni egwitwo Final Properties magikurehera abrot icio ni project egwitwo Gilgil Breeze phase 5 hakwena we bridge ukigirira haria mwena wa Eburu na ririkana wagora 50 by 100 thogora ni shiringi 250 na ni ukigirira deposit ya shiringi 20 na okumagario na bori na ungikenda kuriha ciothe hamwe ukuriha shiringi 230 ni ukuheo title yaku na ukamagario na bori ngima na ni kundu kwena mai kundu kwena thitima na ni kundu kwena ugiteri site visit muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday every Saturday and every Wednesday utekurehio ni mundu ungenda kwaraniria nao ni 0709 504 0709 504 mena wa afishi huko mena wa Thika Road meharia kihunguro CNM Center gorofa ya mbere room 16 na kokuria mena wa Naikuru ni Belpa House Kenyatta Avenue opposite Nyayo Gardens ne room 2 and room 3 Final Properties validating your dreams araniria nao muthenya wa muthi nigetha ukigwatire Gilgil Breeze kuria mena wa Gilgil na ni phase 5 tugagethie na mbere guko theinie wa Kameme TV tugudage kwira mathane ma Kwibarita Friday na nawega onake DJ Springs agigitwira hii muthenya wa umuthi atuhaririirie maundu tari mariko ndigwa ni atwanjiriria wega na cia hau uguo kafere DJ Springs urenda tuthie atia DJ Springs ni aje kwa sana uko fiti mimi niko fiti wewe uko aje ni ndire na uru wiki yako ikoretwo atia no bura na irathimo na kuhasa no rimwe rio warira bari kara tukaganiria bura igacoke gakiura tukwenda uguo mixture cocktail tukenda tukanetio uguo tukatukania uguo niguo gutire go predict yes rucio kiuga ni kure ukara eni na yako ukorete hana atia kiuye yangu imekuwa fiti as long as they hana ndirahuhia ri na ndirarugama na ndimugimari tokwira ngai thengi turauga bora uhai bora unapumua yes eni kabisa mundu angenda gwetia request mwena wa Facebook dietaga DJ Spring 254 that is DEEJAY Spring 254 ukoro githie hau uguo ni ukuona ga post ke hau ukoro kijikiria request to ndi hani ndo wako yes no twanjiririe haha ku gatagati-ini uiguvu uthiete uguo unjethere ndwimbo rwa John Njagi ati kore ndakuwi tene ruse no amenya temburi na ng'ombe ingiarehete kwanyu mucii no nginya wahingicana na ruo kuu thiini ukihingicana nayo huko ndani hivyo uliwekea hiyo niguo kabisa ucio ni mundu gwitwo DJ Spring the 254 no tukire nake nginya ria cirike handa tha inya cia rucini ndukayewithia ayo tugwakiuga request yaku no korwo igigituma haria hothe ukiri nigetha tukorwo tugithie wega ta wega na ndugudai kwira no tuwikorwo na live band ya mundu gwitwo Kirito wa Mugure and the band no kwa ihinda riri DJ Spring 254 twende kabisa. Kuna mawingu na mnyesho your body baby do unafanya nijihisi special unanipa sababu ya uwepo kando ya